Eşimden şiddet görüyorum. Çocuğum çok aç da yardım eder misiniz? İnanma bunlara ya. Senden benden çok parası var, bırak ya. Teşekkür ederim. Laglaan miyuu ku dhaqay? Maya, koton shilling. Lacag la'aan. Ano. Lacag la'aan miyuu ku dhaqay? Lacag la'aan. Ni. Lacag la'aan miyuu ku dhaqay si dhogol. Sawa, ni sema shida zako. Dada rawa ina idaqdid. Dera sasa unajua hizo size zenu ndo hazipatikani. Ama kama unavaa size 40 kwenda juu sasa itabidi mna kwa kampuni. Ama Qof waa qaanan waxaan ku sameeyay kala wayawe. we cannot understand each other. Sasa itabidi nini? War luqad kala ku hadal. So WhatsApp. Watu nini? Luqad kala ku hadal, Soomaali ku hadal. Maya, Somali, Maya. Somali, Maya. Maya maxaa laga bataqana Maya baleedahay? حبيبتي معقود عادي wax dhan ida gurigan kugu soo dhaafina guri hagaajisid nin iyo quruxsana meesha liimaane ma ka qadan adi anu waxa ma garanay qof dhabkii dhaqo Ma haga waay. haga maxaa wiilka maxaa bartay waxaan halku helaysa maxaa laga cadday san maxaa laga Soomaali kula la Soomaali ma khana sagna af Soomaali ka bid waxaan dhuxul waa Suudaani Soomaali waa hay marka muwaadin wuxuu dhigo la adiga fiir waan ku shaa wili gaar qof iyo quruxsana soo raadin wiliga waxaan isku xishoon maxaa ka wadaa muxuu dharan ku dhaqamiya ma ogolaad aad maxarta hadii kan muxuu dharan ku dhaqam Firi. ma khan luqadiisa fahmi wala hadal bal waraa dhar ma dhaqay Wewe ongea kitu tunaelewa bana. Kumbe Sasa huyu unajua. Sasa wengeniambia mapema ni. Huyu ndiye wewe bana. Lakini tumeongea sana. Unaona hii samaki nyeupe? Nimeona kabisa. Nataka ioshwe. Sio nguo, si kitu kingine. Si nimesikia kuoshwa nilikuwa nimefurahia sana. يا كما انت والك شاغ فضاء قال كي امي ما لا لا راي يقول كل شاغ فضاء يعني فنان لا راي maya lankaasi intii wal ku sheeg dhon meel lanqaalew idinmada aada widayle leeray karaawayki oo deedan oo shay oo nyaanyurka intii wal ku sheegu. Mambo vipi binti Kigoma hapa aka shangazi yenu. Ni kwa mara nyingine tena tumerudi na wewe usiangalie hapa, angalia huko. Ni kwa mara nyingine tumerudi na kipindi chetu pendwa cha mahaba na matashtiti. Leo tutakuwa na makwini hawa wawili na kingi mmoja. Tunataka tumuone queen ambaye anaweza kumshawishi kwa matashtiti yake ili aweze, tulieni kwanza, ili aweze kwenda na king. Na ni nani? Yani king tunataka tuone, uangalie nani, usipendelee, sawa? Tuone ni nani ataweza kukushawishi wewe ukaweza kubaki naye kitandani, mwingine mtimue tu, sawa? Kuwa nasi, subscribe channel hii ya Binti Kigoma. Twende sawa. Tunahitaji comment, tunahitaji love. Kachala kuma mamako, kachala babako na mamako wanatombana bila bismillah, wanakuzaa mtoto wa salamu kuma mama. Sharma boy dameertiga dhali aada boo wasanada may dadka ma koodii fadana may eeyki ka dhali wasmana suwax walba yarta soo karoos istob lay maqlaynaa inuu noo dhaafnay walada ni wadaniyo may baahaniyo dadkan dhumiday maana dama meeshaan anna hukumo هي معاكم مشان عنا حكمه ما انتو هالمرون مشان عنا أنا حكمه ما أنتو قالي عديس كديك ويلقبو قرض وعن قعنتي صفور التغي من قعو ذاكتان هدو على فكوكو قلو قلو عنكو شوكتين